banza wumva aka kantu. U Rwanda ruratera ntiruterwa. Igisirikare cy'u Rwanda iyo kigeze mu kurinda umutekano w'igihugu babikora batizigama, basigasira ubusugire bw'igihugu cy'imisozi igihumbi, hato kugira ngo kitazatembagazwa na babandi bahora bagitangatanga bagitunga intoki buri mwanya bari ishyanga. Igihugu cyubatse badahari. Naho ku mutekano w'u Rwanda n'abanyarwanda barurinda nta kujenjeka kurimo mu ipfundo rimwe. Hano His Excellency Perezida Paul Kagame wakubwira ko bizarangirira mu byifuzo gusa. Bashobora kwifuriza u Rwanda nabi, bavuga ngo u Rwanda waduhanga urumere rushya. Akongera akakubwira ngo iyo ushaka amahoro witegura intambara. Bazongera guhumuriza abanyarwanda babwira ngo muryame musinzire murarinzwe. Iyo ushaka amahoro witegura intambara, rero ubwo twe dushaka amahoro. Nushaka uryame usinzire wicuye wiyongere, ibyo ntabwo ari ikibazo. Kandi ni nako bimeze. Igisirikare cy'u Rwanda RDF iyo kigeze ku mutekano w'abanyarwanda no ku gihugu cy'u Rwanda bakubwira ko batanga ikiguzi cyari cyo cyose kugira ngo hatagira umunyarwanda n'umwe ugerwaho n'ikibazo cyangwa se akabaho nta gihugu agira, mbega akaba hari ishyanga. Ku gihugu cy'u Rwanda rero bakubwira ko ibyo nta kirimo, ahubwo ibibara ni mu gihe igihugu gifite umutekano ndetse n'abanyarwanda muri rusange. Bakongera bakakubwira ngo we full stop, hari umurongo ntarengwa. Buriya ibyo bafitiye uburenganzira, ariko hari umurongo ntarengwa. His Excellency Perezida Paul Kagame yongera kuvuga ko nihagira uwibeshya akatwishoraho ntabwo azasubiraho yaturutse. Ati tuzamugumana hano yaba muzima cyangwa se atari muzima. Ariko umunsi hagize uwibeshya akatwishoraho ntabwo azasubiraho yaturutse. Tuzamugumana hano yaba muzima yaba atari muzima. Uyu munsi tugiye kugaruka kuri zimwe mu ntwari 10 zidasanzwe twahurije hamwe zikoreshwa n'ingabo z'u Rwanda RDF, Rwanda Defense Force. Hano bana nanjye usobanukirwa imbaraga z'intwaro ya nguvu ya ulinzi ya watu wa Rwanda. Naho ngiye nk'ibisanzwe mbahaye ikaze nitwa Imfura Chris. Stay tuned. Ibifaro ni intwaro ziremereye zishobora kurasa kure cyane. Izi ni zimwe mu ntwaro za mbere zizwiho gushyigikira ingabo z'u Rwanda ziri ku mirongo y'urugamba mu guhangana no gukumira umwanzi mu ntambara. Ku mwanya wa mbere dusanga T-57 na T-55 tanks. Ni ibifaro bibiri by'intambara. Izi nizo tanks zakozwe ku bwinshi kurusha izindi zose mu mateka y'isi, aho hamaze gukorwa izigera ku bihumbi 100. Izi zatangiye gucurwa n'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe z'Abasovieti, Soviet Union, mu gihugu cy'Uburusiya nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose, ari mu mpera z'imyaka y'1945. Iki ni igifaro iyo cyicaye hasi neza gipima toni zigera kuri 36 zose, ikagira uburebure bwa metero 9, bijyana n'umututu w'imbunda wayo witwa 100mm D-10 rifle gun. Zombi zishobora kurasa ku ntera ndende kuri kilometero 1 kugeza kuri 3, ariko bitewe n'umuhanga uyirashisha ishobora kurasa kuri kilometero 4 zose, ishwanyaguza imodoka n'ibindi bifaro by'imitamenwa by'intambara ku rugamba. Ni igifaro kandi gifite ubugari bwacyo bureshya na metero 3 zirengaho gato. Bifite moteri cyangwa se engine zikomeye zitwa diesel V-55, itanga imbaraga zishobora kugenda ku muvuduko wa kilometero 50 ku isaha ku muhanda ugoroye neza. Naho kugira ngo igende neza ikenera abantu 4 barimo umuyobozi, commander, umutwazi wayo, driver, umurashi wayo, the gunner, n'ushyiramo cyangwa se urodinga amasaso mu mbunda. Naho hejuru yayo iba yikoreyeho imbunda rutura nini ya machine gun ikoreshwa nayo ku rugamba. Ibi ni ibifaro byongewemo ikoranabuhanga rihambaye ribafasha gutahura no kurinda abayirimo ibitwaro by'uburozi ndetse n'ibindi bishobora guturuka ku bitwaro kirimbuzi, nuclear weapons, ndetse hongerwamo ikoranabuhanga rishya rikoreshwa mu gihe cy'igicuku cya night vision goggles cyangwa se laser range finders. Izi tanks z'intambara zifite akamaro kageretse ku kandi, kuko igisirikare cy'u Rwanda RDF bayikoresha mu gutanga umusada ukomeye ku basirikare barwanira ku butaka mu buryo buhambaye. Ubushobozi bwayo bwa mbere ni ugushyigikira ingabo ku mirongo y'urugamba binyuze mu gusenyagura ibirindiro byose by'umwanzi n'amazu akomeye yihishemo haduye. Ibi bikaba bifasha abasirikare gukomeza ku mirongo y'urugamba nta gutinya kuraswa. Byongeye kandi izi tanks zitanga ubwirinzi buhambaye ku basirikare, kuko ikozwe mu byuma bikomeye bya nyabyo mu kurinda abayirimo n'abari hafi y'amasasu y'imbunda ntoya n'ibiturika ku rugamba. Ibi bituma ishobora kwifashishwa mu gutwara abasirikare cyangwa se kubabera nk'ingabo mu gihe bari gufata uduce tw'umwanzi yihishemo baminjaho ibisasu, cyane cyane mu bice bitarimo imihanda ikozwe neza cyane, kuko imodoka ari nto
kandi yihuta ku rugamba. Izi tanks zigira uruhare mu kurinda ibirindiro n'imipaka y'igihugu, kubera ko kuzikoresha no kuzisana birahendutse kurusha izindi tanks zisanzwe, kuko igiciro cyayo ku isoko ni hagati y'50,000 kugeza ku 100,000 by'amadolari y'Amerika, ariko hakiyongeramo ibirimo ikoranabuhanga, ubwirinzi, gushyiraho transport yo kubizana bishobora kugera ku 200,000 by'amadolari y'Amerika. Kandi ibihugu byinshi bizikoresha mu gucunga umutekano w'imbere mu gihugu cyangwa se kuzishyira mu birindiro bihoraho. Ibi bituma ingabo zigira intwaro zikomeye igihe cyose, idasaba ikoranabuhanga rihanitse cyangwa se amafaranga menshi mu kuyitaho buri munsi. Kuri uyu munsi izi tanks ziracyagaragara mu ntambara zitandukanye nk'iy'Uburusiya ndetse na Ukraine. Ibi bipimo byose ndetse n'ibindi byayo bigira igifaru gito kandi cyihuta ugereranyije n'izindi tanks z'intambara zikomeye za main battle tanks, ari nabyo bituma ikomeza kwifashishwa mu bihugu byinshi kugeza n'ubu muri uyu mwaka wa 2026. Impamvu izi tanks zizwiho korohera ibihugu byinshi, ariyo mpamvu zikiri ku nzego z'ubwirinzi mu bihugu birenga 50 byose ku isi. Ku mwanya wa kabiri bakoresha BM-21 igaranimo multiple rocket launchers zacuzwe n'Abarusiya. Ikoresha mu kohereza ibisasu biherekejwe n'umuriro mwinshi ku gice kinini cy'ubutaka kugira ngo isenye ibirindiro byose by'umwanzi nk'imodoka, cyangwa se kugira ngo ihagarike umuvuduko w'umwanzi ari kugenderaho. Ndetse bakoresha yitwa Dore-9, 𝐻G-9 na 9K111 Fagot, ni misiri isenyagura ibifaru byose ku rugamba ikabihindura umuyonga mu kanya gato nk'ako guhombya. Mu gisirikare cy'u Rwanda, Rwanda Defense Force RDF, bafite indi ntwari iremereye idasanzwe irasirwa ku butaka, ikaba ifite ubushobozi bwo kurasa neza intego iri kure cyane. Iyi ntwaro yitwa Norinco CH-3 122mm Tracked Self-Propelled Howitzer, nayo yakozwe n'uruganda rwa mbere rw'Abashinwa. Ni imwe mu mbunda y'intwaro zikomeye zikoreshwa mu kurasa ibifaru n'ibirindiro by'umwanzi bikiri kure cyane ikabishwanyuza. Iyi mbunda irasirwa ku butaka ya Norinco CH-3 122mm Howitzer yagaragajwe bwa mbere mu buryo bweruye mu myitozo n'imyiyereko ya gisirikare y'ingabo z'u Rwanda RDF yitwa Exercise Hard Punch 2, yabaye ku tariki ya 10 Ugushyingo muri 2017. Iyi myitozo yahuriweho n'imitwe itandukanye y'ingabo, Combined Arms Field Training Exercise, yabereye mu kigo cy'imyitozo cya gisirikare cy'Igabiro muri RDF Combat Training Center Gabiro mu burasirazuba bw'u Rwanda. Icyo gihe amafoto yashyizwe hanze n'ibiro bya Perezida wa Repubulika y'u Rwanda yagaragaje imbunda iri kurasa ibisasu bya rutura mu rwego rwo kwerekana ubushobozi bushya bwa RDF yari imaze kwibika yikuye mu gihugu cy'Ubushinwa mu rwego rw'intwaro zisenya ibirindiro by'umwanzi biturutse kure cyane. Iyi myitozo ya gisirikare yari ikomeye cyane kuko yitabiriwe n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda, Perezida Paul Kagame, ari kumwe n'abajenerali bakomeye mu ngabo z'u Rwanda, barimo Minisitiri w'Ingabo n'umugaba mukuru w'ingabo, Chief of Defense Staff CDS, n'abandi bayobozi bakuru ba RDF. Umugaba w'ikirenga n'abajenerali bakuru bari bicaye mu gace kaho bari bitegeye neza, aho barebaga bereka uburyo bw'intwaro zose harimo n'iyidasanzwe. Amatsinda y'abasirikare barwaniraga hasi, Infantry Division, imitwe idasanzwe, Special Forces, n'uburyo bwo kurasa mu kirere bushyirwa mu bikorwa icyarimwe kandi mu buryo buhujwe neza, Integrated and Synchronized Military Operation. Iki gifaru kigendera ku minyururu kirasa imodoka n'indege ziri hafi cyane, bitandukanye n'ibindi bifaru bigendera ku minyururu. Iyi CH-3 igendera ku minyururu ikomeye cyane. Ibi byiha ubushobozi bwo kugendera ahantu hagoye nko mu byondo, mu misozi no mu mihanda mibi nta nkomyi. Umututu w'imbunda witwa Type 89 122mm 𝐶2 caliber Howitzer gun barrel, ariko uruganda rwa SWMZ 322. Uyu munwa ufite ubugari bwa 122mm. Mu gice cy'inyuma cy'imbunda ipakirwamo ibisasu bya Canon irasa mu buryo bwa kimwe bituma ishobora kugendana umubare w'ibisasu bigera kuri 40 byose. Ibi bisasu byitwa 122mm artillery shells cyangwa se projectiles, bikaba bikorwa mu bwoko butandukanye bw'Abashinwa na kera by'Abasoviet. Uyu munwa w'imbunda wanyuzwamo amasasu ari hagati ya 6 kugeza ku 8 mu munota umwe, kandi ishobora gukoresha semi automatic loading system ifasha abasirikare gupakira amasasu vuba vuba. Ndetse ishobora kurasa ibisasu byo mu bwoko bwinshi biturika cyane, high explosive, biterwa no ko ibi bisasu biba biri mu ruvange bitewe n'umuvuduko udasanzwe w'igisasu kiba gifite. Ishobora kandi kurasa ibisasu bya explosive fragmentation, biturika bigashwanyuza ibyo kirasheho amabombe y'umwotsi adasanzwe. Kandi ibi bisasu bifite uburyo bwo kuyobora laser yitwa laser guided shells ku gipimo. Iyo igisasu kimaze kuraswa mu kirere, abasirikare bari hasi bafite icyuma gitanga imirasire ya laser bamurikira neza ku kintu bashaka gusenya. Icyo gisasu kireba urumuri rwa laser maze kigahindura icyerekezo mu kirere, kigashwanyuza icyo barasheho neza cyane. Iyi mbunda ifite uburemere bufite ingano ya toni 24,500. Ishobora kurasa ibisasu biri mu ntera ya kilometero 15 kugeza kuri 22. Iyi ikoresheje ibisasu bisanzwe ndetse n'ibya extended range for bore. Iyo ikoresheje ibisasu bifite uburyo bwo kongererwa umuvuduko ari byo LAP,
rocket assisted projectiles. Iyi ntera ishobora kurenga kilometero 27 zose. Ibi bituma RDF ishobora kurasa no gusenya imbunda z'umwanzi n'ibirindiro bye, bitabaye ngombwa ko we abona RDF aho iherereye byoroshye. Kandi ifite ikoranabuhanga ryo kurasa rya computerized fire control ririmo systeme yo kwerekana icyerekezo n'uburyo bwa GPS. Ibi bituma ingabo z'abasirikare bayirimo batongera gukoresha amakarita y'impapuro no gutera imibare y'intoki ku rugamba iyo bahawe agace k'umwanzi arimo. Ubu buryo buhita bubara umuvuduko w'umuyaga, uburebure bw'imisozi n'uburyo imbunda igomba kuzamura umunwa wayo cyangwa se kuwumanura. Mu masegonda make cyane umunwa w'imbunda uhita ufata igipimo maze ukerekeza aho umwanzi ari, ugahita urasa neza ku ntego nta guhusha. Ku bijyanye n'ubwirinzi bw'abasirikare, umubiri w'imbunda wubatswe n'ibyuma bikomeye by'uruvangitirane by'ibyuma bitandukanye byitwa all-wielded armor. Ibi birinda abasirikare batanu bayigendamo guhitanwa n'amasasu y'imbunda ntoya z'umwanzi cyangwa se ibishashi by'ibisasu bya rutura bishobora guturika hafi yabo. Ubu burinzi buhuzwa n'umuvuduko mu gutabara byihuse, aho imbunda ifite ubushobozi bwo guhagarara igahita irasa ibisasu byayo vuba vuba hagati ya 6 kugeza ku 8 mu munota umwe, idategereje na gato guhita yatsa moteri yayo ya diesel engine. Ibi bituma umwanzi naho yaba afite radari zerekana aho igisasu giturutse, asubiza igitera agasanga rya tsinda rya RDF ryamaze kwimukira mu rindi rya kure cyane yaho ryarasiye. Muri make intwaro ya 𝐂𝐻𝐡𝐢𝐧 122mm tracked self-propelled howitzer yagenewe uburyo bw'umwihariko bwo gusenya ibirindiro by'umwanzi biri kure cyane hagati ya kilometero 15 na 27 ako kanya. Birimo inkambi y'ingabo, ibifaro biri kugendera hasi, ibirindiro bikomeye ndetse no kurasa ububiko bw'intwaro n'ibirindiro by'itumanaho cyangwa se radari z'umwanzi ku butaka. Bikaba kandi bishobora guhindura icyerekezo ako kanya bigahindukira kurasa amatsinda y'ibifaro cyangwa se byigenza ku butaka by'intambara by'umwanzi mu gihe bayisatiriye bakoresheje ibisasu bya laser, ndetse no gusenya mu gace kagutse k'amatsinda y'abasirikare b'umwanzi bari kuza n'amaguru hifashishijwe ibisasu bya fragmentation grenades biturika bikazamura ibyuma bityaye mu cyerekezo cyose. Rero uko kwerekanwa kw'intwari imbere ya Perezida Paul Kagame n'abayobozi b'ingabo kore kugamije kureba no gupima ubuhanga, ubushobozi n'ubudahangarwa bwa RDF mu guhuza intwaro ziremereye. Kuri urwo rugamba rw'imyitozo rwa Gabiro, 𝐂𝐻𝐴-3 yashoboye kwerekanwa nk'intwari ishobora gufasha abasirikare barwanira hasi guhita basenya ibirindiro bikomeye by'umwanzi mbere y'uko batera. Abajenerali n'umugaba w'ikirenga bashimye uburyo ukorana n'umuvuduko mu guhindura ibirindiro nyuma yo kurasa. Ibi bikaba bishimangira umugambi wa RDF guhora yubaka igisirikare gikoresha ikoranabuhanga rigezweho, gifite ubushobozi bwo kurinda ubusugire bw'igihugu ku rwego rwo hejuru cyane. Uretse igihugu cy'u Rwanda n'Ubushinwa, nta bindi bihugu biremezwa ku mugaragara ko bifite imbunda y'ubwirinzi ku butaka ya 𝐂𝐻𝐡𝐢𝐧. Gusa amakuru menshi y'ubwirinzi avuga ko u Rwanda aricyo gihugu cyonyine gifite imbunda irasirwa ku butaka. Urebye hari ibindi bihugu bikoresha izi mbunda za systeme za 𝐂𝐻𝐡𝐢𝐧 zo muri series ya CH, birimo nka Nigeria ifite 𝐂𝐻-2 na 𝐂𝐻-5, Ethiopia ikagira 𝐂𝐻-15, ariko ibyo si 𝐂𝐻-3 nyirizina. Mu by'ukuri ntiyigeze kwirakwira cyane ku rwego mpuzamahanga nk'izo tuvuze hejuru. Niyo mpamvu akenshi iyo bayivuze bavuga cyane u Rwanda n'Ubushinwa kubera ubufatanye bwiza bafitanye mu bya gisirikare hagati y'ibihugu byombi. Naho imbunda ya 𝐂𝐻𝐡𝐢𝐧 iha RDF ubushobozi bwo kwerekana ingufu zayo ku butaka mu ntera ndende, naho bitewe n'uko ari intwari igenda ku minyururu irasa ku ntera iri kure cyane. Ibi bituma u Rwanda rushobora gusenya ibirindiro bikomeye by'umwanzi n'ibifaro bye bishaka guhungabanya umupaka bidasabye ko RDF ishyira abasirikare bayo barwanira hasi mu kaga k'amasasu. Isenya ibirindiro by'abihebye bya nyabyo. Intwaro zombi zihurira ku nshingano y'umuvuduko bitewe n'uko zose zigendera ku modoka z'intambara. Ku gihugu cy'u Rwanda kirangwa n'imisozi miremire, ubu buhanga butuma izi ntwaro zishobora guhindura ibirindiro vuba vuba ku mipaka. Ibi bituma RDF ihora ihagaze neza ku mutekano wayo. Ubu buryo bw'amasomo ya gisirikare, izi ntwaro zombi zikora umuryango umwe wo kuzuzanya rwagati mu gukumira ubushotoranyi. Uku guhuriza hamwe intwaro z'ikirere n'iz'ubutaka bituma igihugu cy'u Rwanda kigira ubusugire burinzwe kandi bwizewe, ndetse bikerekana n'amahanga ko RDF ifite ubushobozi buhambaye bwo guhangana n'ubwoko bwose bw'igitero. Kandi RDF itunze imodoka z'imitamenwa y'amasasu igera kuri 300 zirimo izitwa Penhad M3 Armored Vehicles, hakaza imbunda ruturi hananura ibiri kure cyane byogoga mu bicu yitwa D13 122mm howitzer irasa ibisasu biri hagati ya 6 kugeza kuri 12 mu munota umwe bitewe n'ubuhanga bw'abashinzwe kuyirashisha. Hakaza ikindi gifaro kidasanzwe u Rwanda rutunze cyitwa BMP-1. Iki ni igifaro cyakozwe mu gihe cyahoze ari Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviet, Soviet Union, mu 1966 kugeza mu 1988, kandi gikorerwa mu nganda zo mu Burusiya. Cyatangiye gukorwa ku rugero runini, mass production,
kugira ngo igikorwa ari byinshi bikoreshwa mu gisirikare. Kugeza n'ubu igihugu cy'Uburusiya kiyobowe na Perezida Vladimir Putin kiracyakoresha no guteza imbere zimwe mu ntwaro zishingiye ku ikoranabuhanga. Izwiho ko ariyo ya mbere yakozwe mu buryo bwa infantry fighting vehicle cyangwa se ubugenewe gutwara abasirikare mu rugamba rwagati, kandi ikagira n'ubushobozi bwo kuminjaho ibisasu kuri haduyi ku rugamba mu buryo bukomeye cyane. Iyi tank ifite umututu w'imbunda muremure munini wa 73 mm 2A28 Chrome. Ifite ubushobozi bwo kurasa neza ku ntera iri hagati ya metero 700 n'igihumbi. Gusa ishobora kugera kure hashoboka hagati ya metero 1300 n'igihumbi bitewe n'umuhanga w'umurashi uri kuyirashisha. Imbunda kandi ifatanye n'imbunda nini ikoreshwa ku ntera iri hafi yitwa 7.62 mm PK8. Ubusanzwe irasa kuri metero 1000 mu buryo bugaragara cyane. Muri make, iki gifaru gifite ubushobozi bwo guhangana no gutanga ubufasha mu mirwano ku ntera y'ibirometero 3 byose, kuko ipima toni zigera kuri 14, ibasha kugera ku muvuduko wa kilometero 65 mu isaha. Ikaba yanagendera mu mazi idacubiye ku muvuduko wa kilometero 7 ku isaha, ikagira uburebure bwa metero zigera kuri 7. Iyi modoka ya BMP-1 ikunze kugura hagati y'ibihumbi 500 na miliyoni y'amadolari y'Amerika, aho amasezerano amwe y'ibihugu bitandukanye yagiye yerekana ko igiciro gishobora kumanuka kikagera ku bihumbi 460 by'amadolari y'Amerika kuri buri imwe iyo haguzwe nyinshi. Naho iki gifaru cy'intambara gikoreshwa kenshi ku ngabo z'u Rwanda RDF bitewe n'imiterere y'akazi zikora haba mu gihugu ndetse no mu butumwa bwo kubungabunga amahoro hanze yacyo. Yongerera abasirikare ubushobozi bwo gutwara ingabo mu mutekano usesuye, ifasha kugeza amatsinda y'abasirikare basaga 8 aho urugamba rugeze bari mu modoka ikingira amasasu y'imbundano n'ibisasu, bituma batagabwaho ibitero bitunguranye bakiri mu ntera ndende. Iyi BMP-1 ifite imbunda ya 73 mm na misile byayo bishobora gushwanyaguza ibifaru cyangwa se ibirindiro by'umwanzi. Ibi bigatuma abasirikare bagira imbaraga zo kwirwanaho no gusatira umwanzi bafite intwaro ziremereye zibaherekeje. Ariko u Rwanda kuko ari igihugu gifite imigezi n'ibiyaga, iyi tank ifasha RDF kwambuka imigezi nta kiraro gihari, bituma ingabo zigira umuvuduko ku rugamba kandi zikageraho umwanzi atateganyaga. Iki ni igikoresho cy'ingenzi mu butumwa bw'amahoro muri misiyo zitandukanye, aho muri uyu mwaka wa 2026 RDF iracyari mu butumwa bukomeye muri Mozambique na Centrafrique, aho izi modoka zifashishwa mu kurinda imihanda, guherekeza amatsinda atanga umusada ku rugamba no guhangana n'imitwe y'iterabwoba mu bice bitoroshye kugeramo. Reka tuze ku gice cy'ikirere cya Rwanda ni Air Force RAF. U Rwanda rufite indege idasanzwe ikoreshwa mu mirimo y'urugamba no mu butumwa bw'amahoro muri Mozambique no mu bindi bice bitandukanye by'isi, ndetse banakoresha ubwirinzi bwa mbere budasanzwe kandi bukomeye kurusha izo twabonye hejuru. Indege ya MI-24 Hind Helicopter ni imwe muri kajugujugu ifite ubushobozi bwo guhangana n'ibikomeye mu kirere, ikayifasha ibihugu byinshi by'umwihariko u Rwanda mu gucunga ndetse no kurinda umutekano wacyo, ndetse no gukoreshwa mu butumwa bw'amahoro hirya no hino hatandukanye ku isi. Ku bihugu bikeneye ibikoresho bya gisirikare bishingiye ku kurinda igihugu no guhangana n'ibikorwa by'iterabwoba, iyi ndege ya MI-24 ni intwaro y'ingenzi cyane, kuko u Rwanda nk'igihugu gifite gahunda yo gukomeza kuzamura umutekano w'igihugu binyuze mu ngabo zacyo, cyafashe iya mbere mu gukoresha iyi ndege mu rwego rwo kurinda umutekano wacyo, by'umwihariko mu kirere, mu ntambara ndetse no mu guhangana n'ibikorwa by'umutekano muke bishobora kwibasira igihugu ndetse no mu bindi bihugu mu gihe byabaye ngombwa. Indege ya MI-24 izwi cyane nka Crocodile cyangwa se ingona, ikaba imwe muri kajugujugu ikoresha imbaraga ku buryo buhambaye mu gihe cy'intambara cyangwa se mu kurinda ubusugire n'imbibi z'igihugu runaka. Iyi ndege ikaba yarateranyijwe n'inganda zitandukanye zirimo Moscow Helicopter Plant, Rosteverito, Progress Arsenyev Aviation Company, zifatanyije n'uruganda rwa 𝐁𝐤 Company, zose nizo mu gihugu cy'Uburusiya. Zikaba ari inganda zizwi cyane mu gukora ibikoresho bya gisirikare imbere mu gihugu. Rero yakozwe ishyirwamo ubushobozi bwo kurasa nta wihagaritse, ikoresheje ibitwaro iba yikoreye byitwa rocket pods cyangwa se igitwaro gishwanyuza indege yitambitse yose mu kirere mu gihe cy'intambara ku rugamba. Ndetse ikagira n'icyo bita anti-tanks missile cyangwa se rokete zishwanyuza ndetse zigasenya ibifaru n'imodoka by'intambara byose ku rugamba. Byose irahanagurika kukumba igakuraho ntihagire na kimwe isiga ku butaka, ikahasiga hacumba umwotsi gusa. Ikabifasha cyane mu ngabo z'igisirikare by'umwihariko ku rugamba, ndetse itwara n'abasirikare ku rugamba n'inkomere, ikagira no guhangana n'ingabo z'abanzi. Icyakora iyi kajugujugu ikaba yarashyizwe cyangwa se yaramuritswe bwa mbere ari mu mwaka wa 1972 n'igisirikare cya Soviet Union cyarwaniraga mu kirere. Gusa mbere yawo yakoreshejweho mu kirere ari mu mwaka wa 1969, ikaba yari ingenzi mu ngabo z'abasoviet ndetse no mu bikorwa by'intambara z'icyo gihe. Kandi ni imwe mu ndege za gisirikare zikomeye ku isi mu bijyanye no gutanga umutekano no kurwanya ibikorwa by'iterabwoba ndetse n'imyigaragambyo ku buryo bwihuse cyane.
u Rwanda rukaba rwarabashije kuyigura mu rwego rwo kongera ubushobozi bw'ingabo zirwanira mu kirere bijyana n'ibikorwa by'umutekano birimo kurinda igihugu ndetse n'intambara zo mu kirere mu buryo buhambaye. Iyi kajugujugu ikaba yarakozwe hagendewe ku bikoresho by'indege ya Mi-8 nayo igira ubushobozi bwo gukora urugamba rw'ikirere mu buryo bukomeye cyane. Iya Mi-24 yashyizweho imbunda rutura irasa urufaya rw'amasasu kandi igakoreshwa mu gihe urugamba rwakomeye, ndetse ikagira n'umurashi mwiza uba uri mu ndege impande y'imbunda ya semi automatique ya machine gun iba yikoreye amasasu menshi aremereye. Iyi igendera ku muvuduko wa kilometero 335 mu isaha mu gihe yihuta ku rugamba rwakomeye. Ibi bituma indege ishobora kugera kuri misiyo yayo yateguwe neza. Naho mu gihe cy'intambara, ibi bituma indege igira ubushobozi bwo kwihuta ikarinda umutekano w'abasirikari bari kuri front lines cyangwa se imirongo y'urugamba, ndetse no guhangana n'ibikoresho by'umwanzi mu buryo bwihuse. Igakoresha moteri cyangwa se engine y'akasamutwe yitwa turboshaft ituma indege ibasha gukora urugendo rurerure mu kirere ndetse no ku butaka yikoreye ibiturika biremereye ku rugamba. Ikabikora neza igihe kinini mu bikorwa byo kurasa, gutwara ingabo ku rugamba cyangwa se kurwanya ibifaru ku butaka mu buryo burenze. Iyi moteri ya turboshaft iha imbaraga indege, bityo igafasha Mi-24 gukora ibikorwa bikomeye no gukora urugamba mu buryo bukomeye. Ibi bituma indege idahanuka byoroshye mu kirere igihe cyose ikora urugamba. Kuko ibyo byose ibikora ireshya na metero 3,800 igapima toni 8,500, byose bitanga imbaraga z'uburemere bwa kajugujugu, aho uburemere bw'iyi ndege bufasha mu kugenzura uburyo igenda mu kirere ndetse igira uruhare mu gukomeza imikorere n'umutekano w'indege. Ubu buremere kandi butuma igira ubushobozi bwo gukora ibikorwa byinshi byo kurasa ku banzi ndetse no gukuraho ibikoresho by'umwanzi ku butaka. Ibi bipimo byose bikorera icyarimwe, byongera imbaraga n'ubushobozi bw'indege mu gihe cyo kurwana mu kirere cyangwa se ku butaka. Naho ibihugu by'i Burayi biyikoresha harimo cyane cyane Bulgaria, Serbia ndetse na Repubulika ya Czech. Gusa n'ubwo iyi helicopter yakozwe n'igihugu cy'Uburusiya, ariko ni imwe mu ngero z'ibihugu by'i Burayi byakoresheje cyangwa se bigikoresha iyi Mi-24 tuvuze hejuru, kandi yakoreshejwe mu ntambara mu gihugu cya Bulgaria, ari mu ntambara yitwaga Balkan, ari mu mwaka w'1999 ubwo Kosovo yari irimo irwanira ubwigenge bwayo. Muri Serbia nabwo yakoreshejwe cyane cyane mu gihe cy'intambara Kosovo, ari mu mwaka w'1999 aho ingabo za Serbia zakoresheje Mi-24 mu kugaba ibitero ku ngabo za NATO, ariko nazo zibura ubufasha buhagije kubera kugaba ibitero byinshi hakoreshejwe indege za NATO ndetse n'ibindi bikoresho bya gisirikare. Gusa by'umwihariko ku Rwanda, kugura indege byafashije igihugu gukomeza umutekano mu turere twacyo ndetse no kubungabunga umutekano w'ibihugu bikitabaje hirya no hino ku isi mu gihe cy'umutekano muke, cyane cyane kurinda ikirere cy'igihugu runaka cyangwa se imbere mu gihugu. Bityo rero iyi Mi-24 igura akayabo ku isoko k'amafaranga menshi mu gutanga umutekano, kuko iyi kajugujugu ku isoko igura akayabo kari hagati ya $32,500 na $36,000 z'amadolari y'Amerika, hafi miliyari 50 z'amafaranga y'u Rwanda. Systeme y'ubwirinzi bw'u Rwanda mu kurinda ikirere yitwa Type 92 y'Itian System, izwi kandi ku izina rya Tianlong 6 mu buryo bw'ubucuruzi mpuzamahanga, ndetse yacuzwe inateranywa n'uruganda rw'abahanga rwa leta y'Ubushinwa rwitwa Norinco China North Industries Corporation. Ikaba systeme yatangiye kwerekanwa mu buryo bweruye mu mwaka wa 2004 na 2005. Gusa inyandiko zicukumbuye zacukumbuwe n'ubutasi n'ibinyamakuru mpuzamahanga bya gisirikare, birimo ibinyamakuru byashatse amakuru cyane byitwa Defense Web ndetse na Military Africa, byagaragaje ko ingabo z'u Rwanda RDF zikoresha intwari igenda ku mapine ane yombi mu kurinda ikirere no guhanura ibigendajuru byose by'indege, ibisasu byinjira ku mupaka w'u Rwanda nta burenganzira batanze. Gusa hano reka mbinjize gato mu myaka 2004 na 2005 mbere yuko mbabwira ubuhanga n'ubudahangarwa bwayo butuma bene Kanyarwanda bayihitamo, kugira ngo batazakorwa mu jisho n'ababandi bahora bavuga ngo tuzagitera tunyuza aha. Ubundi urebye Ubushinwa binyuze mu ngabo zabwo zishinzwe gutabara vuba vuba zitwa PLA Light Mechanized Unit, bwatangiye gukoresha iyi system ya Type 92 y'Itian ku buryo bwo kurinda amatsinda y'abasirikare bagenda mu mazi n'imisozi igoye kugendwamo. Icyo gihe Ubushinwa bwahise YTADC y'Itian Air Defense System, bwayishyize ku bikorwa hagamije guha ingabo zabo ziri ku rugamba ubushobozi bwo kwirwanaho vuba vuba ku bintu biraswa mu kirere bije bitunguranye, byitwa Short Range Air Defense SHORAD, bitabaye ngombwa ko bategereza amabatayo manini ya za radar ziri hasi zitegereje umwanzi. Hano Ubushinwa bwayikoresheje cyane mu kurinda ibirindiro by'abasirikare barwanira ku butaka no guherekeza amabendera y'ibifaru bitewe n'uko ishobora kwimurwa vuba idahagaze. Rero u Rwanda rwasanze iyi system ari uburyo bw'igisubizo cy'ubwirinzi bwihariye budasanzwe bitewe n'imiterere y'imisozi y'u Rwanda n'ikibazo cy'umutekano hafi y'imipaka yarwo. Rero kubera ko Type 92 y'Itian yubatswe nk'imodoka idakangwa n'ikintu cyose mu kirere no mu muhanda,
ifite ubushobozi bwo kugenda mu mazi, mu byondo no mu misozi miremire nta nkomyi. RDF yabonye ko ariyo ntwari ikwiriye gutega ibicu cyangwa se ambushe mu kirere. U Rwanda rwayihisemo kubera ubushobozi bwayo bwo kurasa drones n'ibisasu bya rutura bikiri kure cyane, byaba nijoro cyangwa se ku manywa y'ihangu. Bituma ibi ntwari ikomeye yo guha umutekano icyerekezo cy'ibirindiro bya gisirikare bikiri ku mupaka, batarindiriye gusenya ibikorwa remezo bikomeye. Iyi modoka ifite uburemere bwa toni 16 ndetse n'uburebure bwayo buri hagati ya metero 6,600 kugeza kuri 7, ubugari bwa metero 280, kandi yubatswe ku mubiri w'imodoka WZ551 6S6, kandi ifite ibisanduku bibiri byitwa Sword Box Launchers zirimo misiri 8 kugeza ku 10 za TY-910 SkySlaw-910. Izi misiri zifite ubushobozi bwo guhiga hifashishijwe ubushyuhe, ikirashe kisanga hasi, ihananura ibigendajuru byose bigenda mu kirere birimo indege z'intambara, kajugujugu na drones mu bicu, ndetse n'ibisasu bya misiri ziraswa zigenda mu kirere cyangwa se hafi y'ubutaka zigana ku ntego yazo, bakazihananura zitaragera iyo zijya. Ndetse hejuru yayo hariho imbunda rutura iremereye ya machine gun ya 12.7 mm yo kwirwanaho ku ntera ngufi, kuko yagenewe kurinda ikirere ku ntera itari ndende cyane. Ikoresha na misiri zishobora kurasa ku butumburuke buri hagati ya metero 3,000 kugeza ku 6,000 byose. Gusa amakuru ari hanze mu binyamakuru ku bwirinzi bwo mu kirere bw'u Rwanda ntabwo yuzuye cyane kubera ibanga rya gisirikare n'umutekano w'igihugu. Nuko ubwirinzi bw'u Rwanda bwa Type 92 y'Itian ikoresha radar idasanzwe yitwa 825 radar cyangwa low probability of intercept 3D solid state passive fast radar. Yifata amasegonda 6 kugeza ku 8 ngo ibe yamaze gufata igipimo neza y'ikigiye kurasa. Ishobora gushaka ibintu byinshi mu kirere icyarimwe kandi kabirasa byose nta guhagarara. Iyi radar ikora ku ntera yo gushakisha irenga kilometero 20, maze igakurikiranira hafi itarambirirwa intwaro z'umwanzi ku ntera ya kilometero 10 kugeza kuri 12 cyangwa se kugera kuri 18. Iyo bagenzi bayo bari mu rugendo, iyi radar ifite ubushobozi bwo kuzinga ikaryama ku gisenge cy'iki gifaru, kuko ifite ubushobozi bwo kuyimenya bigoranye iri gukora ishaka umwanzi mu kirere, kuko ifite kamera igezweho y'ikoranabuhanga ifata ishusho rihindura urumuri rikarigira ishusho igezweho. Ifite icyuma gifata amashusho y'ubushyuhe cyitwa thermostat, ndetse n'igikoresho gipima intera hifashishijwe laser ishakisha umwanzi wese wakwisirisengya mu kirere bakamuhananura yumva atabona, yabishaka atabishaka. Yubatswe nk'imodoka y'intambara itwara abasirikare, itanga ubushobozi bwo kugenda neza igasatura mu bibaya n'imisozi y'ubushyuhe n'ubukonje, kuko igenda kugeza kuri kilometero 85 ku isaha mu muhanda, kandi igendamo itsinda ry'abasirikare 4 kugeza ku 9 bitewe n'abo bashaka gukoresha mu ntambara. Gusa muri rusange hajyamo umuyobozi w'imodoka, kamanda uyobora byose, agafata n'ibyemezo no guhuza ibikorwa. Umutwazi driver utwara imodoka akayimura aho igomba kujya ku mirongo y'urugamba mu kurinda ikirere cy'u Rwanda, n'umurashi w'intwaro degana urasa misiri cyangwa se machine gun ziri ku butaka. Ndetse hari n'undi ushinzwe gukoresha system ya radar n'ibindi byose byubatse ku modoka witwa systems operator, ufasha kubona no gukurikirana ibitero byose mu kirere icyarimwe. N'itsinda rituma imodoka igenda ibona ibitero ibikurikirana ikabisubiza mu buryo bw'intwaro. Gusa ubu bwirinzi bushobora gukora bwikoresheje cyangwa se bugakorera mu itsinda ry'ingabo battalion rihujwe mu buryo bw'itumanaho. Iyi systeme yagenewe gutanga ubwirinzi bwihuse kandi bugendanwa, bugamije kurinda itsinda ry'ingabo zigenda zikoresheje imodoka zidasanzwe z'intambara ku butaka mu gihe cy'urugamba. Ingabo z'u Rwanda RDF zikoresha iyi systeme nk'intwari ikomeye yo guhangana n'uwashotora hafi y'imipaka yarwo. Ubu bwirinzi bushyirwa mu birindiro bya mbere ku buryo yizunguza vuba vuba mu gihe hari ibisasu rutura cyangwa se amadrones ashobora kwinjira mu Rwanda akaba yahita yasenyera mu kirere. Naho bitewe n'uko ari ubwirinzi bugendera ku modoka y'intambara kandi ifite umuvuduko, bituma RDF yikoresha mu guherekeza amatsinda y'abasirikare n'ibifaro, bituma umupaka urindwa neza nta gisasu gishobora kuwurengana gake. Kandi amakuru y'ubutasi n'ibinyamakuru bya gisirikare bigaragaza ko u Rwanda rwasinyanye amasezerano yo kuguriza intwaro z'ubwirinzi bw'ikirere n'Abashinwa, ndetse n'izindi zirindira mu kirere nka system za Tianlong cyane cyane mu myaka ya 2014. Naho ku bijyanye n'amafaranga igura cyangwa se u Rwanda rwayiguze, amakuru y'ibiciro by'intwaro z'Abashinwa kunze kugirwa ibanga rikomeye na leta. Ariko ku masoko mpuzamahanga system imwe yuzuye y'ubu bwoko ishingiye ku modoka, radar yayo ya 825 n'umutamenwa wa misiri 8 kugeza ku 10 ubarirwa hagati ya miliyoni 4 kugeza kuri miliyoni 8 z'amadolari y'Amerika, bitewe n'umubare wa misiri n'ibikoresho by'amasanduku afasha, byaguzwe na guverinoma y'u Rwanda kugira ngo ikomeze ikanyaga umutekano w'ikirere cy'u Rwanda. Ubwirinzi bwa Skydragon 50 cyangwa se Tianlong-50 ni inzira nshya mu kurinda umutekano w'ikirere cy'igihugu cy'u Rwanda. Mu bihe by'umutekano muke, ibihugu byinshi byiyemeje gukoresha ikoranabuhanga rihanitse mu rwego rwo kongera ubushobozi bw'igisirikare cyabyo. Muri ibyo bihugu u Rwanda rwakanyeza umutekano warwo binyuze mu ikoranabuhanga rihanitse kandi riteye imbere.
maze rubona ibyo bidahagije nuko rukugira ku butaka maze ruhitamo gukoresha imodoka z'ubwirinzi bw'ikirere karahabutaka zihanitse mu guhanura ndetse no guhangana n'ibitero byose byo mu kirere by'umwihariko indege ndetse na za misile. Maze bahitamo gukoresha ubwirinzi bwa mbere bw'umutekano w'ikirere bwitwa Dragon 50 Air Defense Systems, ubwirinzi bwacuzwe n'uruganda rw'Abashinwa rwitwa China Light Industries Corporation cyangwa se the Chinese Defense Company 𝐂𝐜𝐿, maze ishyirwa ku isoko bwa mbere muri 2017. Ku mugabane wa Afurika ikaba ikoreshwa n'ibihugu bibiri ari by'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Morocco, aho Maroc bayiguriye guhagarika drones n'ibisasu byatera igihugu cyabo, naho ku Rwanda ruyigurira intego nyamukuru yo gukomeza ubwirinzi bw'ikirere Air Defense no kurinda igihugu ibitero byose bishobora guturuka mu kirere byaba drones cyangwa se misile zituruka kure, ndetse no kongerera ingabo ubushobozi bwo kugenzura no kurinda umutekano w'ikirere cy'igihugu cy'u Rwanda. Ni imodoka ziba zihetse ibitwaro bihagarika misile mu kirere zikoreshwa mu bikorwa byo kurinda ikirere cy'igihugu ndetse no guhanura ibisasu ndetse no gukumira ibitero byose byava mu kirere. Rero u Rwanda rwayiguze mu rwego rwo kongera ubushobozi bwo guhangana n'ibitero by'ubwoko bwose mu kirere bwo kugira ngo barinde umutekano w'ikirere cyabo Rwanda Air Defense Systems, cyane cyane mu rwego rwo guhangana n'ibisasu n'indege zituruka hanze y'igihugu. Nako cyagiye barabikoze igihe ibisasu byagerageza kugwa mu gihugu, nuko u Rwanda rubabera ibamba maze rwerekeza ibitwaro by'ubwirinzi bwarwo mu kirere byikorewe n'imodoka ziremereye z'ubwirinzi bwa bene Kanyarwanda bwa Dragon 50 zifashishwa na Rwanda Air Force, maze zihanura ibisasu mu kirere nk'agashirira kaguye mu nyanja. Ibyo bisasu byari bigamije kugwa ku butaka bw'u Rwanda cyane cyane mu karere ka Rubavu, maze bimanura byose mbere yuko bigera ku butaka bw'u Rwanda. Kuko ubwirinzi bw'ikirere cy'u Rwanda bukoresha radar yitwa IBS 150 imenya ikintu cyose mu kirere cyaba igisasu cyangwa se indege byose byoherejwe mu kirere cy'u Rwanda, kuko ibona ibitero mbere ikamenya aho biri n'uburebure bwabyo ndetse n'icyerekezo cyabyo, maze ikayobora neza misile aho igomba kurasa ku ntera ya kilometero 130 kugeza ku 150, ndetse ifite ubushobozi bwo kurasa ku bipimo birenga 140 birashwa ku gihugu icyarimwe mu kirere, kuko ifite misile 16 kugeza kuri 48 ziba ziteguye kurasa no guhagarika ikintu icyo ari cyo cyose mu kirere, maze bigatuma igihugu kitaraswaho n'ibisasu mu buryo bworoshye cyane. Ubu bwirinzi bufite imikorere yihariye ituma ibasha guhagarika ibitero byose by'ibisasu n'indege biva mu kirere. Izi modoka zakorewe misile zishobora guhagarika ibisasu byose byaturuka mu kirere ndetse n'ibyarashwe n'indege ziturutse hanze y'igihugu. Si ibyo gusa, iyi modoka ishobora no gutera igitero cyo mu kirere ndetse ikagira radari yayo ishinzwe kugenzura ahantu hose hava ibitero, kandi igafasha gutahura ibisasu cyangwa se indege mbere y'uko bigera ku butaka bw'igihugu. Iyi modoka ifite uburyo buhambaye bwo kugenzura ibisasu byagwa ku butaka bw'u Rwanda binyuze mu kirere, kandi zifite ubushobozi bwo kurasa mu gihe kinini. Izi zishobora guhagarika ibisasu bigenda mu kirere n'umuvuduko mwinshi. Ku bw'ibyo izi modoka zihutira kugenzura no guhagarika ndetse no gupfubiriza ibisasu mu kirere hakiri kare, bityo zikanarinda igihugu kugira ibibazo byo kugabwaho ibitero. Iyi Dragon 50 zitwa Mobile Air Defense Systems, aho bivuze ko zibasha guhagarika ibitero biturutse hanze y'igihugu icyo ari cyo cyose binyuze mu gutwara misile zifite ubushobozi bwo guhagarika ibitero byo mu kirere by'ubwoko bwose, kandi ikora ku buryo bwihuse itanga amakuru yihutirwa, bigatuma igihe cyo gufata ibyemezo cyo guhanura ibisasu kiba kigufi. Kandi yagenewe kurinda ikirere cy'igihugu, ariko ntigarukira ku ndege zisanzwe gusa, ahubwo ishobora guhagarika drones, misile zisanzwe, artillery rockets ndetse n'ibisasu biva mu kirere. Ibi bituma ubwirinzi bukora ku ntego zose ziturutse hanze, bityo igihugu n'abaturage bacyo bakagumana umutekano usesuye. Ubu bwirinzi bufite imiterere idasanzwe igamije kurinda ikirere no guhangana n'ibitero by'indege, kandi bwubatse kuri iyi modoka ifite uburemere butandukanye, zifite ibikoresho bituma zikora neza mu bihe by'intambara. Dore bimwe mu bintu by'ingenzi mu miterere yayo, nuko zakozwe hifashishijwe ibyuma bikomeye birimo nka aluminium ndetse na titanium, bigatuma ipima toni ziri hagati y'10 na 12 kuzamura, bigatuma zibasha gutwara ibikoresho bikomeye harimo mizero ziremereye, bituma zishobora gukora neza mu bihe bikomeye, aho uburemere bwazo bwongera ubudahangarwa mu mirimo no gutwara ibintu byinshi. Bikaba bifasha gukora neza no kubungabunga umutekano ziri kugenzura, kandi zibasha kuyobora no guhanura ibisasu n'indege byaturutse hanze. Si ibyo gusa, kuko zifite ubushobozi bwo kurasa misile zigenda igihe cy'urugendo rungana na kilometero 3 kugeza kuri 50 mu kirere, kandi ikaba ishobora kugera ku butumburuke bwo hejuru cyane bungana na kilometero 20 kugeza kuri 30. Ikagira n'icyo bita semi active radar homing cyangwa se active radar homing, uburyo bwo kuyobora ibisasu mu kirere hakoreshejwe radar ku gisasu cyangwa se indege iri mu kirere barashe ku gihugu runaka, cyangwa se ibitero bishobora gukorwa byihuse mu buryo budasanzwe, kandi zikora mu gihe gito cyane zifasha kugenzura neza ibitero by'ibisasu, zinakurikirana mu buryo bwizewe. Zikagira uburebure bwa metero 10 kugeza kuri 12 zose. Izi modoka ni nini, zifite umubiri ukomeye w'icyuma, kandi zikagira n'amapine akomeye. Ibi bituma zibasha gutahura ibitero byose biza mu kirere mu buryo bwihuse, ndetse bikaba bituma zibasha gutanga ubushobozi bukomeye bwo gukumira ibitero byose byaraswa. Zifite uburyo bwo gukurikirana imipaka y'igihugu, zikanakora neza mu bihe by'intambara,
aho zishobora guhagarika ibitero byose, zikora neza mu guhangana n'ibitero bituruka mu kirere biturutse hanze cyangwa se mu bindi bihugu bituranye. Imikoreshereze y'imodoka za Sky Dragon 50 mu kirere cy'u Rwanda nuko zishoboye guhagarika ibisasu byarashwe mu kirere, zigaragaza ubushobozi bwazo mu guhanura ndetse no gukumira ibitero byose byo mu kirere. Imodoka za Sky Dragon 50 zifasha mu kubungabunga amahoro no kurinda igihugu cy'u Rwanda mu bihe by'umutekano muke. U Rwanda rwakoze neza mu gukoresha izi modoka kuko zabashije guhangana n'ibitero byo mu kirere byaturutse mu gihugu bituranye, bituma u Rwanda rubasha gukomeza kubungabunga amahoro n'umutekano warwo. Kandi impamvu u Rwanda rwaguze ubu bwirinzi ni mu rwego rwo kongera ubushobozi bwo guhangana n'ibitero byose byava mu kirere. Kuba igihugu cyarahuye n'ibitero biva mu gihugu bituranye byatumye u Rwanda rushyiraho ingamba zo kwirinda ku buryo bwo kwiyubaka mu rwego rw'umutekano, cyane cyane mu guhangana n'ibisasu n'indege bishobora kugaba ibitero ku gihugu. Kandi ubu bwirinzi bwa Sky Dragon 50 bukoreshwa no mu bindi bihugu bikomeye mu bya gisirikare ku isi, kuko bukoreshwa mu bihugu byinshi by'umwihariko muri Afurika, Aziya ndetse n'ibindi bihugu bigamije gukomeza kurinda ikirere cyabyo. Ibyo bihugu birimo Ubushinwa n'ubundi aho bukorerwa, zikoreshwa cyane mu kurinda ikirere cy'igihugu no guhangana n'ibitero biturutse hanze y'igihugu. Hakaza igihugu cya Misiri cyangwa se Egypt, nacyo gikomeye mu bya gisirikare muri Afurika, nabo barayikoresha. Hakaza igihugu cya Nigeria, nabo bakoresha ubu bwirinzi mu guhangana n'iterabwoba ndetse no guhangana n'ibitero byose byava mu kirere by'indege cyangwa se ibisasu mu kirere. Hakaza n'igihugu cya Turukiya, aho His Excellency Perezida Paul Kagame aherutse umwaka ushize mu ruzinduko rw'akazi rugamije kugirana amasezerano yo gukorana n'igisirikare cy'u Rwanda bifatanyije n'icya Turukiya mu buryo bw'umutekano, bikubiyemo ubwirinzi butandukanye ndetse n'ibindi bitandukanye bagiranye mu masezerano hagati y'ibihugu byombi. Ndetse hakaza n'ikindi gihugu cya Syria, byose byifashisha ubu bwirinzi mu guhangana n'ibitero byo mu kirere byaturutse mu bindi bihugu, cyane cyane mu gihe cy'intambara no mu bikorwa by'umutekano muke. Gusa igiciro rusange cya systeme y'ibisasu bya Sky Dragon 50 izwi nka Tianlong-50 kiri hagati ya miliyoni 30 kugeza kuri miliyoni 60 z'amadolari y'Amerika, bitewe n'ibikeneye byihariye igihugu gishaka kuyigura. Ariko igiciro nyakuri ntikiratangazwa kubera umutekano w'ikoranabuhanga rya gisirikare. Gusa hano amafaranga ashobora kwiyongera mu gihe haguzwe systeme yayo, roketi zirashishwa umubare wazo, radar zigenzura ikirere ndetse n'ibindi. Nabyo bishobora kuyigeza ku giciro kiri hagati ya miliyoni 720 kugeza kuri biliyoni 1 y'amadolari y'Amerika, bitewe n'ibikoresho byakongerwamo. Ariko u Rwanda rwo rwifuza gukomeza kuzamura ikoranabuhanga mu bijyanye no kurinda umutekano, ndetse rugira intego yo kugira igihugu gihora gifite umutekano ushikamye ndetse no kubungabunga amahoro. Bityo imikoreshereze y'ubwirinzi bwa Sky Dragon 50 ni igikorwa gifite akamaro kanini mu gukomeza gucunga neza ikirere cy'igihugu cy'u Rwanda, kuko imodoka ya Sky Dragon ikoreshwa n'u Rwanda mu buryo bwizewe bwo gucunga ikirere cyacyo. Mu buryo bwa gisirikare, ubwirinzi bukomeje gufasha u Rwanda gukomeza kubungabunga amahoro n'umutekano wacyo, barinda abaturage no kurwanya ibitero by'ubwoko bwose bwaturuka mu kirere. U Rwanda nk'igihugu gifite uburenganzira bwo kwirindira ikirere cyacyo, cyashyizeho ingamba zo gukoresha ikoranabuhanga rikomeye mu kugenzura umutekano mu kirere. Ubu bwirinzi bufasha gucunga neza imipaka y'igihugu, cyane cyane ku byerekeye ibitero by'imodoka, indege, ibisasu ndetse n'iterabwoba. Igisirikare cy'u Rwanda kandi gikoresha radar ihambaye yo mu kirere yitwa Radar Air Defense Coordination, ibangamira bikomeye itumanaho ry'ikoranabuhanga ryose riri hafi mu kirere bari kugenzura. Bikorwa binyuze mu buryo bw'ikoranabuhanga rihambaye rigamije kubonera igihe, gukurikirana no guhagarika ibishobora kudobereza no gushaka kunyeganyeza umutekano w'ikirere cy'igihugu cy'u Rwanda. Ubu buryo bukomatanyirije hamwe n'ubwirinzi bw'u Rwanda bwa Sky Dragon 50. Naho mu rwego rwo gukomeza kubungabunga umutekano, igisirikare cy'u Rwanda RDF gikomeza kuvugurura ibikoresho byacyo byo mu kirere, aho binavuga ko gifite n'ibindi bikoresho by'indege z'intambara byo kurinda ikirere. Aho izi modoka zigira akamaro gakomeye mu kurinda umutekano w'igihugu ku byerekeye ibitero byo mu kirere ndetse no gucunga neza ikirere cy'igihugu. Naho binyuze mu gukoresha izi modoka, u Rwanda rwishimira ko habayeho igisubizo cyo guhangana n'ibitero byo mu kirere mu bihe bitandukanye, nk'uko byabaye cyagiye igihe byagoga mu Rwanda. Gusa mu buryo bwo kurinda abaturage, ubwirinzi bwa Sky Dragon 50 bufasha gukumira ibisasu byose ndetse n'ingaruka zaturuka ku bitero byo mu kirere, kimwe n'ibisasu biba bigamije kugwa ku butaka bw'igihugu. Ibi bikorwa byo kurinda umutekano w'abaturage bishingiye ku mikorere y'izi modoka cyangwa se ubu bwirinzi, bigaragaza ko igihugu cy'u Rwanda gifite ubushobozi bwo gukumira no guhashya ibitero bituruka mu kirere byose, birinda ingaruka. U Rwanda rukomeje gukoresha ikoranabuhanga mu buryo bwiza bwo kubungabunga umutekano w'ikirere cyacyo no kurinda abaturage bacyo. Kandi uruganda nka China North Industries Corporation cyangwa se the Chinese Defense Company 𝐂𝐜𝐿 zifite ubushobozi bwo gukora ibisasu byo guhangana n'ibitero byo mu kirere, harimo guhanura misile no gukumira ibitero bituruka hanze y'igihugu. By'umwihariko zifasha u Rwanda gukomeza kubungabunga amahoro, kurinda abaturage bacyo no gukomeza gukora ibikorwa byo gucunga neza umutekano w'ikirere cyacyo. Amakuru yose atangwa ku modoka za Sky Dragon 50 bikomeza kugaragaza ubushobozi bwo gukumira ibitero byo mu kirere ku buryo bwizewe no kubungabunga umutekano wo ku rwego rwo hejuru.
Izi ni zimwe mu ntwaro zidasanzwe kandi zifite imbaraga zikoreshwa n'ingabo z'u Rwanda RDF mu butumwa bw'amahoro, by'umwihariko mu kurinda igihugu cy'u Rwanda n'abanyarwanda. Ese muri izi zose ni iyihe ntwaro igutunguye cyane? Tanga igitekerezo cyawe hasi muri comment. Urakoze kubana natwe ndetse no kudutega amatwi. Niba wakunze ibyo dukora kanda like kandi ntibibagirwe gukora subscribe. Naho ngiye wumvaga nitwa Imfura Chris. Murakoze naho butaha.